Abantu 13,904 nibo bahirwe imbeho y'emondi ebihimba hamwe na n'urwezo. Our DRDC, we are working with 745 households omuri Kagaramayona with a population of 3,394 people. So on average no shanga oburi hega binema abantu batano. So abo bantu bona tubinire budget. So ebyo mwareba haha n'ikikabire na kimu 10 ekebintu byo tukuza kubahisyaho. Abahirwe imbeho bashomesibwe kubine okwebikira kurunji bakongera intasiya y'amaka gabo. Raising the village tuni kugisima munonga aho kubayo enkora yayo niyo mutamu. Abantu bingi tukabatine bwe koe basisa konke kitongore cha Rising the Village cyajire cyatusimura twagira buyonjo makagitu batombekera mutanyata twatunga gina twatunga za kamina ndunyi n'abizirikana kamina meno hatiya batwongera nembibo eyebihimba nemondi kugira ngo tuhinge tweze twena tutunguke twegese n'abana bito mu mashomero twena tubeje. Agure bandebaho mukuru w'entebe ya kashatu ahabwa Hamhambo Town Council na yenda bahirwe imbeho okuzkwataje bakabara kuzirya. So mwenu Raising the Village ebibahandikire mu nibenda kurera muri rubanda byona bari kubikiriza kandi umubwire so mwenu twine kubasima munonga abukure abari kuturetera ibintu by'amani ebyo kureta wentunguka mubaterero munga babahirwe imbeho basimire Raising the Village okubahimbeho nashanga ruhanga yanyetaba batunga icyo kubanza cya byona obuyonjo mu maka icyakabiri entasya ninga kutunga icyo kujya mu maka gabo icyakashatu okukwatanisa ninga harimo saving component ya saving amakuru agagasha kwa keta tuzarirwe.